U eri interneta i digitalnog, sajmovi se u valovima proglašavaju mrtvima. Znači, doslovno smo dobili jedan takav mail nedavno gdje je pratitelj napisao da sajmovi odumiru. A mi kažemo, odgovorili smo njemu, ali sad ćemo javno, da to baš i nije tako i da unatoč tome što se sve pokušava prebaciti danas na digitalno, zbog tog smanjenja troškova, sajmovi su i dalje najbolji način za izravni kontakt i brzu povratnu informaciju i za izlagače, ali i za kupce. A kad ste već na sajmu, možete škicnuti i konkurenciju, što je odlično za daljnje planove i korake. Danas pričamo o prostoru i kako pristupiti takvom pothvatu da ga iskoristite 110%. Znači, mi opet o sajmovima, prošli smo dizajn materijale, prošli smo što raditi prije sajma, za vrijeme sajma i što ne raditi. I što raditi nakon sajma, znači kako se pripremiti, kako se ponašati, što napraviti kako bi dobili najviše za uloženo vrijeme i novac. I zadnja u nizu od ove 3 epizode o sajmovima bavi se samim štandom. Znači, drugim riječima, vašim privremenim izložbeno-prodajnim prostorom. Vi slušate Klice buntovnice, podcast za poljoprivrednike, proizvođače hrane i ostalih proizvoda koji žele uzdrmati status quo i predstaviti se kao najbolji izbor. Moje ime je Barbara Zec, ja sam dizajnerica vizualne komunikacija. Za drugim mikrofonom je Andreja Fazlić, strateška i poslovna savjetnica. Vjerujemo da je domaća proizvodnja najvažnija proizvodnja i zato svaki drugi utorak otkrivamo kako se pomoću dizajna, marketinga i digitalnog poslovanja možete istaknuti, jasno pokazati tko ste i doći do svojih kupaca. E sad, prije nego što nastavimo s epizodom, razlika sajam i sajam. To jest, radili se o nekakvoj vanjskoj jedinici, znači nekakvom lokalnom sajmu na gradskom trgu, to jest doslovno onom štandiću koji dobijete od 2x1 metar, ili se radi o unutrašnjem prostoru, znači koji se prodaje na metar, recimo Zagrebački velesajam. Danas fokus veći stavljamo na ovaj posljednji. Zašto? Zato što su tu veći ulozi, ali su i veći dobici. Znači, ajmo malo izaći malo iz tog mozga, idem na te lokalne male sajmove. Zašto se ne bi pojavili na velikom sajmu u Zagrebu? Zašto ne? Znači, dream big, ajmo se fokusirati na pravi izložbeno-prodajni prostor. Ja ću ko umirovljena igračica pokera reći, kladite se na sebe. Kladite se na sebe. Dakle, da, može, dream big, idemo imati najveći izložbeni prostor na velesajmu ili na nekakvom drugom sajmu. I šta je to što moramo napraviti prije nego što krenemo dizajnirati sami štand? Jel? Prije svega moramo se opet baviti malo onim strateškim dijelom cijele priče. Moramo malo razmišljati o tome koji nam je cilj. Što želimo postići na tom sajmu? Zašto idemo tamo? Da li nam je cilj prodaja? Ili nam je cilj uspostavljanje kontakata? Ili nam je cilj predstavljanje novog proizvoda? Dakle, mogu biti različite stvari. Recimo, ako želite prodavati nešto na tom sajmu i želite prodati 100-500 komada nečega, jel? Trebate uzeti u obzir koliko vam treba da pripremite te komade, da ih dostavite tamo. Kolika će biti cijena, hoćete li imati neku sajamsku cijenu ili po redovnoj cijeni, dakle to su sve detalji o kojima morate voditi računa. Isto tako, jedna od prvih stvari koje morate napraviti je definirati koliki vam je budžet, koliko novaca imate, koliko ste spremni uložiti u ostvarenje tog svog cilja, odnosno u nastup na sajmu. E sad, što se tiče znači tog budžeta, ne morate to raditi na slijepo. Znači, kod planiranja budžeta za štand, najbolje vam je početi od samog organizatora. Zato što organizator, osim što to radi već godinama, obično oni već imaju posložene module, imaju posložene cijene za osnovne nekakve kvadrature, obično je to, 3x6 metara, recimo 6 metara kvadratnih ili nešto slično, i onda idu na veće module. Onda imaju, znači, cijene za dodatne elemente, da li trebate još nekakve dodatne, stolove, stolice i slično, ali više ćemo o tome dalje. Recimo, to vam obično izgleda ovako, znači, ajmo reći sad sljedeće šta je na velesajmu je nekakva ambijenta ili nešto, i onda oni nude osnovno uređenje, gdje vam je samo uključena doslovno tepih,
obodne stijene i mali natpis na vrhu. Onda imate neko standardno uređenje gdje imate možda malo više kvadrata, pa onda tu ulaze tepih, stolice, natpis, nekakav izložbeni element po izboru i slično, pa onda imate uređenje po posebnom projektu koje onda malo zahtjeva više od vas angažmana, ali opet mora proći njihovu provjeru zbog tehničkih nekakvih zahtjeva, naravno da bude sigurno boraviti kraj i u tom vašem štandu i slično. Znači, kod planiranja budžeta za štand najbolje vam je početi od samog organizatora i od tih informacija, znači onda razmišljati i krenuti dalje. Vratimo se mi na naš popis, dakle uz cilj i uz budžet. Šta nam je dalje bitno? Bitni su nam detalji prostora. Ovo sve što je Barbara rekla. Koliko kvadrata imamo na prostoru, na raspolaganju? Koja je to lokacija u cjelokupnom prostoru? Tko je oko nas, blizu nas? Je li nam to konkurencija ili je neko komplementaran pored nas? Ako je neko komplementaran, hoćemo nekakvu posebnu ponudu za sajam pripremiti zajedno. Dakle, to su sve legitimne opcije u kontekstu nastupa na sajmu i promocije vlastitog brenda i poslovanja, odnosno proizvoda. Kako ćete se općenito postaviti? Da li ste dobili prostor negdje u ćošku nekom zabačenom gdje je pitanje hoće li ko doći do vas ili se nalazite na nekakvom glavnom križanju unutarnjeg prostora gdje apsolutno svaki kupac mora proći pored vašeg štanda? Kakve su karakteristike tog prostora? Imate li rasvjetu? Ima li prirodne rasvjete? Trebate li dodatne stolovi, stolci, lampe, priključci, cijela infrastruktura, jel? Dodatno, uz ova 3 detalja, iznimno je bitno izabrati pravi sajam. Na primjer, ako znate da je sajam sira i da će svi oko vas, naravno, prodavati sir isto kao i vi, možda je bolje da razmislite o tome da odete na nešto komplementarno, na primjer na sajam vina, ili na sajam pršuta, ili na sajam maslinovog ulja. Dakle, razmišljajte kako se popularno kaže van okvira, van kutije, jel? Točno, zašto ne bi išli na nešto komplementarno i odmah riješili cijeli dio konkurencije. Ja bi se samo malo osvrnula na te detalje prostora, to jest gdje ste. Evo, čisto s primjerom nekakvim. Svojedobno sam prije 2-3 godine, ne znam, radila sajam, isto izložbeni prostor, gdje smo doslovce bili u tom nekakvom slijepom crijevu. I onda kad smo prolazili, uvijek smo, joj bože, di smo tamo, još je neki mrak iza, baš onako nekako čudno su nas zgurali, ali okej, imali smo povoljnu kvadraturu. Nije nam se svidjela na prvu pozicija, ali šta je, tu je, uzmi ili ostavi, jel tako? Ali šta se dogodilo na kraju? Na kraju se dogodilo to da, kako je bilo puno štandova i prolazili ste kroz te štandove, zapravo su se kod nas najviše zadržavali, jer smo bili na kraju, taman na mjestu gdje se trebalo okrenuti prema izlazu. Tako da, opet, vidite, znači, ovisno, kažem, ako već ne možete birati gdje vas stave, uvijek možete zapravo iskoristiti tu samu poziciju. Kratko ću se samo ubaciti i reći da vam i mi isto tako uz naše standardne pakete usluga i uz našu radionicu možemo ponuditi zapravo osmišljavanje nastupa na sajmu i sadržajno i vizualno, jel? Dakle, Barbara će se malo više dotaknuti ove opcije koja je opcija preko organizatora, a kasnije ćemo možda čak i u nekoj epizodi predstaviti i ono što bi mogli nazvati našim custom made rješenjem. Pa zapravo, da, ja sam tu već krenula nekako u toj epizodi prodavati sebe i naše usluge. Zašto? Zato što vam ja volim raditi sajmove. Oni obično nisu ona standardna ponuda koju će vam grafički dizajner napraviti. Se malo moram tu busati u prsa. Zapravo uopće grafički dizajner to ne radi, jer on obično dizajnira po plohi, na papiru i na ekranu. To smo već prošli u drugim osnovama i drugim epizodama. Ja opet imam nekakvu podlogu, završila sam i aranžiranje i scenografiju i imam neku osnovu prostoru viđenja. Volim otići u taj prostor, volim raditi u prostoru, meni je to nekako prirodno. A imam i dosta iskustva, znači od prvog posla zapravo sam dosta napravila tih sajamskih prostora kroz godine. Neki su recimo čak dobivali i priznanja i to baš konkretno recimo na jesenskog zagrebačkom velesajmu.
Evo, samo ukratko, onako, neko prodajni dio, ukratko, jedan od prvih koji sam napravila je imao 100 metara kvadratnih, imao je izložbeni prostor, imao je 2 zatvorene prostorije i još imao, znači, stepenište i terasu. Tako, i to vam mogu napraviti, kao ne vaš tipični grafički dizajner. Znači, obično se zakupljuju, prestanak tih reklamnog dijela, reklamnog bloka, što bi se reklo, obično se zakupljuju kvadrati, postoje moduli, znači i onda vi birate poziciju na tlocrtu ako možete. I to je to, ajmo, za početak. Tu smo znači na sajmu, zakupili smo nekakve kvadrate i poziciju biramo na tlocrtu ako možemo, ako nismo došli zadnji, jer obično tu ide, jeli, ko prvi njegova djevojka. Pa da, mislim, to je tako i u životu. Ko prvi njegova djevojka, onda zapravo ima slijedi drugi set detalja i pitanje stvari o kojima trebamo voditi računa. Ja ću sad tu kratko prebaciti na tebe opet, a to su prednosti i mane izbora kako pripremamo taj štand. Da li koristimo opremu kod organizatora ili koristimo svoju vlastitu opremu, odnosno da li krojimo custom made rješenje. Dakle, ovaj cijeli uvod i promo je zapravo bio uvod u ove detalje, jel? Da, znači imamo 2 opcije opremanja štanda kad se nalazimo, jeli, na takvim sajmovima. Imamo opciju opremanja standardnom opremom koju zapravo prodaje organizator i imamo opciju tog custom made rješenja. I naravno i jedan i drugi imaju pluseve i minuseve, pa ajmo početi sa opremom organizatora. Ona se malo razlikuje od sajma do sajma. Znači svaki sajam ima nekakvu svoju opremu, jel tako, ko što svaki, ne znam, galerija ima nekakvu svoju opremu. Ali to su vam obično tepison, eventualno nekakve pregrade, priključak na struju i, kažem, stolice, pultovi. Nekad dobijete samo prazno mjesto, znači sve ostalo je nadoplata. Opet, tu morate vidjeti sa organizatorom šta nudi i u kojim, to obično su to nekakvi paketi i dodatno ako već dobijete te nekakve pregrade i pult, onda znaju nuditi print grafike na elemente, znači na te pregrade i na pultove, što vam odmah super, vi dostavite znači samo grafičko rješenje, oni sve naprave za vas. Odlično. I to je plus. Znači, oni sve nabavljaju, sve postavljaju, odgovorni su apsolutno za sve. Nemate problem s logistikom, jeli, da morate dovesti uz svoju robu i sebe još, recimo, i te nekakve pregrade i slično. Ono što je minus kod takvih opremanja je definitivno uniformiranost i neprepoznatljivost. Znači, recimo, ako ste bili na bilo kojem od ovih sajmova na Zagrebačkom velesajmu, oni koriste taj Oktanorm sustav s tim modulima nekakvim od 40x40, to su vam one srebrne lajsnice i bijeli, jeli, te nekakve pregrade i onako dosta izgleda jeftino. Obično ljudi onda samo zalijepe nekakav plakatić eventualno svoj i jeftini ste i neprepoznatljivi ste. I što? Čak i ako uložite u tisak u te pregrade, vi onda morate ispočetka ulagati u svaki tisak i svaku tu pregradu, jer nema svaki sajam iste module. Recimo, ovaj konkretni Oktanorm je 40x40, neki drugi sajam ima 50x50 ili čak metar modulne. I sad tu dolazimo do druge varijante, a to je vlastita oprema, to jest vaše vlastito rješenje. Koje vam mi možemo napraviti. Jasno. Možemo vam mi napraviti i kombinaciju s ovim, jeli, i grafike za ovo postojeće, jeli? Ali, znači, što se tiče custom made rješenja, vi gradite svoj izložbeno-sajamski prostor, znači, od nule. Što možda zvuči zastrašujuće, ali ima svoje prednosti. Od organizatora vi u tom slučaju dobijete osnovni dio, koja je pozicija, koji su, jeli, vaši kvadrati, priključke i što je dozvoljeno i nedozvoljeno raditi. Jer, recimo, neki ne daju da stavite visilice na zid i slično. Znači, ovisi opet o organizatoru i gdje ste. Sve ostalo je na vama i na vašem dizajneru. Ali jednom kad uložite vrijeme i novac u te elemente, pogotovo ako gledate da su lako rastavljivi, lako ih postavite, znači, na svim drugim sajmovima. S obzirom da idete s robom, vjerojatno imate i nekakav kombi ili nešto, vrlo lako možete, znači, te elemente prevesti. Možete ih kombinirati s elementima organizatora, znači niste osuđeni samo na svoje. Znači, ono što je plus kod takve situacije i kod takvog rješenja je mislite ozbiljno, mislite premium i pokazujete da ste tu da ostanete. Znači, gradite nekakvo povjerenje, gradite prepoznatljivost. Ono što je minus je opet taj trošak logistike koji možda možete utopiti u trošak, jeli, prevoza robe koju prodajete eventualno i naravno inicijalno ulaganje. I opet ako radite neke elemente koji su jednokratnih pa ih morate ponavljati. Ali opet,
Taj slučaj se može dogoditi sa grafikama na opremi organizatora. E sad, Andreja, ja bi sad tebe pitala iz vlastitog iskustva, kao posjetitelja recimo, koliko ti je ostalo u sjećanju kad neko ima custom made štand i koje su razlike u dojmovima? Pa naravno da su ostala u sjećanju, evo gdje se zapravo odmah mi je pao na pamet zadnji sajam na kojem smo bili medijski pokrovitelji, koja je zapravo poslovna konferencija koja je imala sajamski dio prostora organiziran. U svakom slučaju štandovi koji su uređeni, koji su custom made, prije će mi privući pažnju nego oni koji nisu, jer jednostavno se istaknu u vidnom polju. To je isto kao ono kad vam kažu na web stranici u prve 3 sekunde ako nemate pažnju korisnika, nema šansa da će nastaviti scrollat po vašem webu. Vrlo slično je i sa štandovima. Ja zapravo mogu isto tako iz perspektive nekoga ko je radio na sajmu i u svojih mladih dana potvrditi kolika je to priprema gdje su custom made štandovi zapravo odabrani kao opcija, jel? To se vrlo često puno ranije krene dolaziti s pripremama. To je multidisciplinarni tim uključen koji zapravo mora, nije samo dizajn, ima i marketing, tu onda ima i ono izvedba, jel? Znači ljudi koji će to sklapati i slične stvari. Pričali smo u zadnjoj epizodi o sajmovima, osoblje, organizacija osoblja. Nisu sve ljudi koji su stalno zaposleni u vašoj organizaciji ili da stalno rade s vama. Možda ćete nekad morati uzeti nekakve hostese ili nekakve honorarce koji će vam pomoći. Kako su oni pripremljeni, jel? Dakle, apsolutno postoji velika razlika. Mislim, to vam je ko na cesti kad vidite gospođu koja vas fino pozdravi ili nekog ko vas mrko pogleda. Prođe kraj vas ko kraj turskog groblja. Baš sam htjela reći. Pa ajmo se mi vratiti sad malo na ta custom made rješenja. Napravila sam ih par većih. Ono što vam mogu reći, ja ću sad preskočiti primjere je da ne odemo sad u dužine i dubine, mada bi ko Andreja u marketingu ja mogu o ovome isto pričati dugo. Morate ih sami osmisliti, znači projektirati i postaviti svoju konstrukciju. Naravno, dobit ćete i pomoć njihovih tehničara, svako mjesto ima ili pomoć svog tehničara, ali morate naravno osigurati i nekakvo svoje ljude koji će to napraviti. Pa recimo primjer, ako prodajete nekakvo voće, primjerice, evo, vi možete od letvica napraviti svoj štand i onda ga romantizirati. Sad zamislite onim bijelim, ako ste bili na Zagrebačkom velesajmu, znači svim tim bijelim silnim zidovima, jedan štand koji je od lijepih, znači od drveta, od nekakvih lijepih letvica i onda ga još romantizirate sa onim platnenim krovićima i recimo crvenom bijelim prugicama. Tu vam može biti ograničenje samo vaša mašta. I budžet, naravno, ali stvarno možete napraviti nešto sa, recimo, manjim budžetom, a da stvarno bude upečatljivo. Ono na što morate paziti u tom slučaju, naravno, gledajte da se može sklopiti i ponovo koristiti. Opet, nije nužno, ali bilo bi poželjno. I naravno morate poštovati tehničke zahtjeve koje će vam dati sajam. Znači, oni imaju svi svoje za šta smijete, šta ne smijete. Ono što bi trebali imati na svakom štandu, bez obzira bio custom ili ne, mjesto za sjedenje, jer to znamo da je to cijelodnevna aktivnost i višednevna, možda čak i neko mjesto za sjedenje za više ljudi koje je odvojeno od pogleda i buke, kao što sam rekla, kao što smo i mi radili nekakve te, ajmo reći, sale za sastanke. Materijale, znači što ćete izabrati za strukturu i konstrukciju, što ćete izabrati za obloge, za podove, da li je to neko platno, da li ćete staviti nekakve visilice, ako ste u velikom prostoru da vas se vidi, možda da visi sa stropa, strelica ogromna, mi smo tu, zašto ne? Da li ćete koristiti ekrane? Često se danas koriste i ekrani, to će više Andreja možda sad u sljedećem kad krenemo. Znači, da li će taj ekran biti sa slušalicama ili ne, ili ćete stalno puštati nekakav zvuk. Znači, izložbeni prostori i život kao nekakva inspiracija tim našim kupcima i svima koji prolaze okolo. Pa da, zapravo s pojavom novih tehnologija, ekrana i digitalnih medija, ti sajmovi su dobili veliki boost, jer dakle, nije samo da te dvije marketinške taktike kao digitalni kanali i sajam su komplementarni. Ljudi, mi tako živimo. Mi živimo podijeljeno između stvarnosti i virtualnog svijeta. Znači, apsolutno na takav način
trebate razmišljati da vaš brand i poslovanje je u interakciji i sa kupcima. Negdje na početku smo pričali o onim dodirnim točkama. Dakle, upravo takvom jednom kombinacijom, ajmo reći da imate na sajmu svoj štand, gdje imate nekakvu igricu koja je povezana naravno sa tabletom, evo, digitalne tehnologije. Dakle, to su već 2, 3, 4 ta dodirna mjesta na samo jednom mjestu na vašem štandu i istovremeno su i stvarna i virtualna. Dakle, za kupce su posjeti sajmova nezamjenjivi, jer mislim, vama na jednom mjestu može dovesti sajam toliko puno potencijalnih kupaca, ali isto tako kupac na jednom mjestu može vidjeti toliko puno komplementarnih proizvoda ili proizvoda i proizvođača iz iste kategorije i na licu mjesta napraviti usporedbu. A da ne pričamo o tome da na sajmovima su često dostupne i sajamske cijene, povoljniji uvjeti kupnje i slične stvari. Barbara, evo, možeš preuzeti dalje. Pa evo sad zamislite recimo da ste na sajmu pozicionirali točno kraj vašeg najvećeg konkurenta, a događa se. Evo, ja sam imala takvo iskustvo sa svojim klijentom, jeli. Znači, 1000 posjetitelja vide i vas i njega, a vrijeme provedeno ispred štanda se može mjeriti u minutama. Vaš cilj bi, kad pričamo o štandu, trebao biti da se izdvojite. Prvo uređenjem svojeg prostora, znači vizualno da privučete, kako bi vas zapamtili i kako bi se zaustavili. I onda je na redu taj sljedeći korak koji je Andreja spomenula, a to je interakcija s kupcem ili s posjetiteljem. E sad, koraci za pripremu tog nastupa, kao što smo rekli, odradimo cilj, budžet i to sve, što treba dostaviti organizatoru? Pripremite svakako koncept, nabavka i projektiranje, ali nemojte to raditi, kažem, prije nego što se konzultirate s organizatorom, jer oni svi imaju nekakve svoje uvjete šta i kako smijete ili ne smijete, ali osim samog štanda, to su, ko što je Andreja spomenula. Ko će vam stajati na štandu? Znači, hostese, da li ćete imati nekakvu glazbu? Što je sa svjetlom? Kako je, recimo, svjetlosna situacija tamo? Što je sa zvukom? Da li ćete raditi nekakav video ili animaciju? Tiskani materijali? Onda opet se vraćam. Ne zaboravite, znači, organizirati logistiku, znači prijevoz tih elemenata, nekoga ko će složiti taj štand, jel tako? Provjeru opreme, obavezno provjerite opremu, pogotovo ako imate nekakve video ili audio materijale i naravno robu gdje ćete držati, obično to bude nekakav prostor za samu robu koju nećete onda vozati svaki dan ako traje više dana. I zadnje, nemojte zaboraviti, to sam već spomenula u jednoj epizodi, kad se raspremate i spremate, ostavite iza sebe, jel te, čisto, jer i to isto puno govori o vašem brendu. Dodatno što trebate dostaviti organizatoru, pa ti si spomenula tu neke stvari, a ja bi dodala tu za katalog, recimo, ili ako vam oni rade štand ili grafike, pripreme za tisak po specifikacijama. Dakle, ne zaboravite na materijale za publikacije, logotip, tekst, dodatno oglašavanje. Imate li možda nekakvo predavanje ako ga održavate? Imate li prezentaciju hoćete li napraviti tehničku probu? Hoćete li osmisliti u sklopu toga nekakvo darivanje? Dakle, puno je tu detalja i ono što uvijek savjetujemo, nemojte raditi iz glave, sjednite i dobro isplanirajte, a ove 3 epizode koje je Barbara pripremila su vam ne dovoljne, nego optimalne za to da svoj nastup na sajmu iskoristite 110%. Pa definitivno imate dobru check listu za sve. Ako imate dodatnih pitanja, naravno stojimo na raspolaganju. I ja neću duljiti jer smo mi oduljile, pa ću vas samo pozdraviti. Slušamo se za 2 tjedna. Pozdrav! Pozdrav!